Ada Damri 1 unit. Truk apa ya? Kontainer. Rombong para truk nih. Ada 1 unit pos apa itu? Terapi. Yo! Terapi Tronton. Pakai bodi Avante arah ke Pulau Jawa. Ada 1 unit NPM dihalangin sama truk-truk. Yup. NPM Sultan Class Jet Bus 3 arah Rantau. Truk merah ini apa ya? Bawa barang. Ada 1 unit bus Al Ijra Tronton yang kelas sleeper, kasta tertinggi di Al Ijra. Yo, anak Manda.